Ya. Mohon dijawab dengan bahasa With the name of Allah, please answer without any scare, without any nervous, but whatever our leader asking, you need to answer. Ulang-ulang. Slowly. Karena dialek Prancis ada kental. Sekali lagi. Perkataan. وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله. Sekali lagi dengan Alhamdulillah. The Shahada, what you already follow and repeat, the meaning is only Allah once, and Muhammad is the messenger of Allah Ta'ala to deliver all what we can do and then what we cannot do. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
العالمين. الفاتحة.